Mayam Kurumjari, Nordic Window TV dialogue, the meeting Tabiri Bapunong Putaram Nokjari, Nasigatam Jari Baku dialogue topics, DGP'S action, erase and seize weapons. Yes, Mukesh Singh Anoba DGP Lakre, Sigimatunda, Akugi elite unit Cobra, Haitari Yamna, Sakti, Mapangan Kanbanina, Akugi, Kanugi, Mawiskas of Irang Lotion, Kibet, Potang, Kibadumba, Cobra Lakre, by unit Sing Lakpa, Reduga, Hojik Si, Manipur, Lylon, Vafai, Vaifeda, Quiki, Mihat Mipung at Hodok, Kiba Hosses, Abducto Kibagi. Tamtiba Todok Shiki Makata Tarakpo Oina, Haidiba, forcing said Lakra Matunda, Lairiba Hanagi, security force, state police ma'am, combined Oiba with operation ting Matang Jatarak Port and Lady Aduna. I know what security force ki move Natraga, Lalongama Mamita, Horoposequin Udi, Hojiksi Kampopi, District Marina, a quick cookie dab Mafam Singda, I could give a say Conchaculiaudi, the Long by Fayaudi, Tongan Pamam Kanta, Quiggy molding the thing was the Quiggy operation Tatarak and strategic way pointing it to guide a kanda. We give bunkers into Kai, but lies forget Piggy Tabaxi, Taxi, Tantilla Piggy Port and Coquin was Udi, Haitare. I do not. Hojik lady ba post say that Tangchilla Iba combined security force ki Sigumba DZ and Obosilakra Matung say that Ura Iba Pochi Mupsequina, Hojik lady ba Matam timing overall effectiveness Haitare, Masise Aquigi Magi action Juk by Kala Ibe Posiki, Kari Lapaya have a Bohangi song hangi, Maduga, Quening Sing Bang around as a quick lambi thing than a Kotna Bagi Port, Quigi Kotuna, Adagidi, Queen Ambo Udribamawonda, Kanotoka shared Piepnaga, Quigi, Takai, the Kanami Mayam do mopsing, do disperse on the Honaki Port, Aduga. Thing with to guide a kind of set keep a port, kind of home by Sigi Posima, Queen Udi. Anna how say Maruna Queen and a second and Puka report today. How you declare the Sankilab operation, Mam Takai report say that Quetta Singa Magi achievement, Madraga Magi shortcoming, Adraga Aquigi, DGP action to the surround to the accountability, Mam say that Aquigi can of harbonating work lie, harbonating Mokotam to race say, Kadai Pabaqui, Yam Pabo Kontang Dubu, Masides the Miam, so as Hato Ribatami security force in Gidaki for Paitani, Aquigi Karamat Matic Taba Kontang, Locating Bagi, Wahid Neti, long than a cotton Mayam. Action Utokna Bina, Tauraga lady share paper and let Netty Huzik lady Batonga, Central Security Force Massing Am Lake, Sigi my kid talking about Apama Mayam lady, do not handaki move say that Aquina, Karam shortcoming Lapaya have nothing Baduga, Sisigi accountability say Kamapon Pan hundred Pekalakadino, no Bamu Ubaya, Habagi, Wangiam Chong Hangi, and a Hujiksi, Aquina Punga Pawaita, Duna Huzik, Nagataruki. Hostess and a Fazan Garagatam Tina Hatoga Tadora Panagata, Ruxigi, Asiba, Tang, Sigi, Madame the Justice from Nabakana Reduga, High Court, Akogi. PIL Tangatana Cotton, my action taken report, Mamam Cotton, Cotton lady, letters by tomorrow, Hayang Power, the Pickle Nabakana Kangan report, Mamam lady, Adonaqui, Sigi Maraki, the Luena, Queen who's Kana Panari, but Tawunki the Chin, any hide Bakoi can be a leader, Haitari, a quick tongue boy, I am a tiger, Haiba, Masigi, Miko is a pan and a bit of a Kana Junction, Badum operation, part of the operation, Haitari. So my Tanchili have a port of Huzik Maxu, a operation is undergoing right now, a quick Ponchakul Swida, we long Bapis, when it's a tell a port of lady Haitare. Aduna DZ Chila could get Queen Maroon Pakal Mag action sing, Aduga mi fami pun sing, Aduga, Tolonga mi pampun, Gidia, Quigisima Masakuna Pari have a port lately, Adubu, weapons in Kuzuk like Pagat and Kotana Katang and Obamupam de Queen Ufang Haitare. And a Masikam effective oidrino, Aduga, Masidi Lapakan was in up. Mayam the Kali post the Queen normal Sinatraga, Queen Luan order to Laxon and what number uphold on over Matam the garment mechanism, a part of being a side garment mechanism, part Haitarisina, Kayaman had them over Pangdori have a pochimam, Lina Harakanda, Masina Kari impact on Kari influence in a negative or a positive way, up to our expectation or not. Come and be happy Matang today, then I sit him the quick topic. Kanan in the Gabina by the Makta studio of the election, Labireka, Kumazari by panelists whom they had Maktada, Lambda Masigi social activist, Ozan Luwang was at Ramukuri, and issue the Langson video Basulam the Masigi, outspoken with Baduma social activist Oza, Kiran Yendrembam was Abuta Ramukuri, a home sub the joint to begin Amokoki present, Oza SM Zalan Oza, so Atenamatak the joint to begin a handbagi say Ozan to Laktiki. Oza Huzik lady by Iran, Huzik lady by Tens, Marak Seda, Quigi, Nasagi, Kano operation Gitaba Amaga, Maruina. Koki dominated areas in the Sankila from lady. She does more the boys, Mamma Laibni, Koki Tabama sing that specifically the Kalakanda, Kogi, or present of say Yaro kind of way the Gisu Kogi, protest to perform to lady, Haitare. And Handaki Sansilla Iba can see operation, Siki move led by DGP. Kind of come anything be any Mara labor me, Panaba, Kogi, security, Lokopa, Tabak Tomsi, Yampaba, Tabak Maneva. Other Pujikla is seeking only. That's a third Gaduriba, a table operation. Central government supervision Makata Zatadwera,
नत्रग स्टेट गवर्नमेंट की सुपरविजन मखा चथदोरा हाइबसी मसी मा अखोई मयेक सेंग खर वाटलेबा अदुगा मरमदी मणिपुर सी पॉपुलर गवर्नमेंट हम लेको अदुगा हुजिकी तौरिबा मोंग मतौसिना अखोई सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो दना हेना पीरगा मोइना मपुंग वरगा चथबई मोंग मतौबा अद मोइ तौगदोबा मयाम सी अखोई स्टेट गवर्नमेंट की मखादा स्टेट गवर्नमेंट की सुपरविजन मखा तौरिना नत्र सोंदगी वइना सोंद स्टेट गवर्नमेंट गा दी हाइपेपेदी पाव फाउनरगा को मपुंग द मोइ तौगा चथरिबरा हाइबसी मनेबा सिमा अखोइना येंगबि यायबा अनि सुबह पॉइंट दा सूद लेबा अखोगी कुकी जोगी लालोबसिंग से सीनी हुजिक मयामना हाइनरिबा हुजिकतसु मिंग पनबा यावगेबा केएनएपी की टाइगर मासु कमांडर अमने ममिंग याम चली फम याम चाउ चाउदोदना अमनी को आदुसु फानाबा थिनरी खोलिगा हाइसे मसिना कराय फोक सुंबा पाउनो दुगा सुसिना कमाय तौदुनो सुदी एब्रोगेट तौबि वादी यावदेको सुदा मणिपुर की मियाम लाउ लाइ सु एब्रोगेट तौ मणिपुर की सीएसओ सिंगा लाउरिबनी इमा माइरा पाइबिजिंग लाउरिबनी अदगी पॉलिटिकल पार्टी सिंग कईदी मैम लुई लाउरिमे सु एब्रोगेट तौसे सुसे कक्थलो सु लोथो सु लेङेदी मणिपुर प्रॉब्लम अदम लेने हाइबनेबा अदो हाइबा सुसिना करा बाई थम्मिनोबा सुसिना अदम लेहलगा सु मक्तगी कमाई सदा फादोइनो करी करी कमाई तौबि फादोइनो हाइबसिमा सु अदम लेयबा अदे फाबा चलिबा अद कोम्बिंग ऑपरेशन चलिबा चिंगदा हुजिबु मरा लेबा फाने चलिबा कांबुजिंगसे मसिदे कयाम कनबा मोइदा पावर पीरगा सदगेबा ए नै सुम चलो नावाई अखोई सिदा होरपदे स्टेट फोर्स दा चिंगदा काखरुनु नोंमै कापा याइङै कापनु का हाइबा हाइनगिबदा मयामना कराय पोक सुम मिचुम दबदना अमनी को अदमाइना मोइदसु ऑर्डर सी याम कनबा ऑर्डर की फंग दबेदा सुम चुमनगी कोम्बिंग ऑपरेशन चटपा अदगा खुलाई लखपददा इम्फेसिस पीबा ओरिएंटेड ओइबा अतै अतोपा हाइदी मरा लेगदी कापना ओइद्रा समना हाइबदा खुलाई पाय चलिबा मरा लेबा काय हेनबा तोबो कांबु सिंगदुना कईगुम्बा नोंमै कापे खलदी मदुना क्याम कन्न कापना दुना क्याम हेना अवइना लान सोंना दुना हाइबसिगी पोट अमा लेयबा अदम मसदिदा मु अमना अखोइगी मिनिस्ट्री ऑफ एफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिंचरिटी क्वेश्चन अमा लानेबा मोइना क्याम सेंगना हुजिगी मरा लेबसिंगु फानाबा अदे अकनबा कनोमा थबा मलखतना अकनबा पौता आपीदना तहलैदा तहलक्तबरा ए ngahale ga hore mu kai mama ada mogi kugi jogi MLA kharaga unare wai chanare aduna noi mu ahing da hantoro ga haga mu hantoi film dai duri bra hai chakarai bok janghin doina hai bagi pot neba adigi amuksu akoina haijening ise state force ro security force moina lan phamma madana daga moina mission lam chapa madana thongna phaba mating phudo ta hai bese government du gi makha pole commander du gi makha pole aduna government sina karai bok no hojik tok doi pochina ade sumnagi हजिकी टाइगर खक्तर थीदोइसे मयाम मयाम हाइनेसे होय टाइगर फा नेबा थीने गासिसु आइदी मसिसु तोंगा मालेबा मरमदी केना कांदा अदुगुंबा अरो थुबदि अखोइना पाव फंगमोयबा सेक्युरिटी की टॉप सेक्रेटरी तरोगदो पोनेबा अदा फजनबा मयाम दा टाइगर फानाबा थीरिमि खोलिमि गागा थोना तंपाक सुम हराव होनबा सिंगदना कसु कैनो खरा मोगी एजेंडा वर मसुयाइको हाइदी चिंगदो हुजिकदा सुना तबदा लेरिबा कांबुजिंगसे मसी सुदा लाकनाबा भारत सरकार दि सुदा लोइ थमजनदे यादेबा मोगी थबक तो मोइना हाइरक इनबा यानबा अदगिदी आइन दुदी आइन नमदि कोनसलिमिना आइन कायबा थबक तो बदी भारत सरकार सु चोपिमनेबा मयाम लावरि मोइसु खोइन तादबा मा मोइसु इकाइरिमनेबा चोपिमनेबा अमाय तोदना सु नन सुदा लेबा केदर मयाम खुलाय पाय मयाम क्राइम तबा मयाम सु मसी कना सानाबनो से खंगिनेबा भारत सरकारना ममदी सुदा लेबा मयाम जिना सानैने खंगिनेबा पैसा खाइनबगी अदि मिहार मिपुन तबा अदु मयाम तबसिगी सानैने जे खंबने अदु मकामबुजु सुदा परकनाबा तौबा अदगी नोंमै खरा फगतबा सिगी पोचिने बुजि लैसे अदुना ngसाइगी लैबा पोचिदा कायाम कन्ना ऑपरेशन चथरिनो अदगी उमंगी कायाम मनु हुंजलगा डेंस फॉरेस्ट तुगी कायाम संखलगा कोगी सिक्योरिटी फोर्स ने संखलगा कॉम्बिंग तौदोरिबिनो हाइबे पोचिने लाइसे अदगी हुजिक पौदा लैसी खुलाई तयेत कुमदि फाबगी सोशल मीडिया दा कोइन उइको खुलाई तयेसी अखोइ वाखंदा चिंगददी अखोइ हुजिकी खुलाई ऑटोमेटिक राइफल जाई 10,000 प्लस ता लेमदो मालेबा हुजिक बागी हादि 2023 दगी चथरेब लान मयाम गी वरिबा मोइना पारिबा तौरिबा मोइ सोशल मीडिया दि कई उरिबा अदगी मोइ हाना सुद लेबा केदर मसिंग नन सुगी केदर मसिंग म्यांमार दि चंगपा मयाम सी पार कांदा आइदि 10,000 मथकता लेमदो मालेबा खुलाइसे अद मोइना फादोइबा खुलाई फागतपदा खुलाई फागलदि शांति लेनि खुलाई सी सुना पाइबा खुलाई दुदि फागतपदा यावदि यावरोइद्रा नन सुदुगदुना कमाय तौ नन सुना पाइबा खुलाई सिंग दुदु सु केमदों थांगेंगना कमाय तौबा हाइबा पोचे मसी अखोइदा दि याम कुमनदि खंग्रे अखोइ मोइ तौबा होरपदा गारि मिना याम कनसु अखोइना हेता नेगेटिव क्रिटिसिजम पिबसु पामते को अदुबु ओइरे फिल्म दुदि सुमाइना चिंगदा खर तौमगा अदुगी मयाम दु सोंदम तंपाक्तो कुमथरगा तंपाक्तो ओइना नैबि यानबगी अखोइ चिंगदा हौदोमगा सोंदा तंपाक्तो कुमथै यानबगी तौरिबरा हाइबिसिसु अखोइदि स्वाइदसु वखनजे मोन खनबा हौरेबा अदुदना हुजिक लेरिबा फिल्म जिदि
ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯖꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ ꯅꯤꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯅ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯂꯥꯂꯧ ꯂꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯃ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯞꯇ ꯊꯥꯖꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯥꯒꯠꯄꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯒꯠꯄꯗ ꯑꯣꯏꯕꯩ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯨꯝ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯤꯔꯒ ꯐꯥꯔꯨꯒꯦ ꯈꯟꯗꯦ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯝ ꯍꯦꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯎꯈꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯆꯝꯗ ꯑꯣꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯤꯆꯝꯗꯤ ꯑꯣꯠꯄꯤꯔꯨꯅꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯣꯠꯄꯤꯔꯨꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯔꯥꯜꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯔꯥꯜꯁꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯃꯔꯥꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧꯗꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯄꯤꯔꯨꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯅ ꯔꯣꯜꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ DGP ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥꯒꯤ CRPFꯀꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪꯁꯨ ꯈꯔ ꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯪꯈꯥꯏꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯗꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯦꯟ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇ ꯉꯠꯇꯅ ꯃꯤ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯀꯥꯞꯇꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯛꯇ ꯁꯨꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕꯩꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯁꯣꯔꯁꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌरिꯇꯤ ꯕꯣꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤꯗꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯁꯨꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯑꯣꯜ ꯁꯨꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯟꯕ ꯐꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 50-60 ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯈꯥꯏꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯪꯈꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯁꯦ ꯊꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯡ 7-9 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯆꯪꯈꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯗꯦꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯋꯥꯠ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯏज ꯏꯠ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯅꯩ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯦꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯍꯩꯅꯁ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯑꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯂ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ XYZ ꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯦꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯤ 3 ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯇ ꯆꯦꯟꯅꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛ ꯁꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕ KNFPꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯨꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ KNFꯀꯤ Pꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯡꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧ ꯂꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯊꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ KNFPꯒꯤ ꯈꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧ ꯄꯨꯂꯞꯇꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ UPFꯀꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯇꯩ ꯇꯤꯝꯗꯨꯗ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯃꯤꯁꯇꯔ XYZ ꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ ꯑꯁꯨꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯩꯀꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ
ꯄꯤꯔꯛꯇꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯇꯧ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯇꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯥ ꯆꯠꯈ꯭रे ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭रे ꯃꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯈ꯭रे ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯍꯥꯠꯆꯧ ꯅꯣꯏ ꯐꯥꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯖꯧ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯧ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯃꯒ ꯇꯧꯕꯣꯏꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯁꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯁꯨꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯨꯗꯤ ꯐꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯐꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯣ ꯁꯤꯟꯁꯤꯔꯤꯇꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯍꯧꯔꯝꯃꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯇꯧꯏꯅꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯨ ꯆꯤꯡꯗ ꯐꯥꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ 8 ꯈꯛ ꯐꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯍꯜꯂꯤꯗꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏ ꯐꯥꯔꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯀꯌꯥ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯀꯌా ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯀꯌꯥ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯤꯡꯀꯠꯂꯣ ꯋꯥꯠꯂꯤꯗꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯐꯥꯒꯠꯇꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯔꯕꯅꯦꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯥꯗꯧ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯒꯠꯂ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ 10-30 ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯉꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯔꯤꯅꯣꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤꯁꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯁꯣꯝꯗꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯗꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯗꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡꯕꯨꯗꯤ 6-7 ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯃꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯔꯤꯅꯣ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯗꯧ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯩꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯣꯒꯤꯖꯣꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ 30-40 ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯃꯥꯏꯛꯀ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯂꯥꯎꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯡꯂꯝ ꯆꯠꯇꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣꯒꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯊꯣꯏꯗ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯥꯡꯂꯝ ꯆꯠꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, sir, thank you so much. Sincerity ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯀꯦꯅꯕꯤꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯨꯕ ꯋꯥꯏꯐꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯠꯂꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯩꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ आशा और थाजबसी कयाम यामना थबकता पांथोरकदौरी मियामना खनबसे हाइबसी अचौब वहंगनी मरमदे हौजिक फाबो योंदि अखोइना चप चाबदुमदि उबो फंगद्रे दुगा चंगसिलिबा मुबसिसु कयाम यामना दुगे कोइ सिंसियरिटी दुगा चंगखिंग हाइबा पोट अमक लैदे दुना हानदगिसु बिफोर कमिंग दिस कोब्रा यूनिट हाइतारे अखोइगी डिस्पाइट हेवी सिक्योरिटी फोर्सेस सेंटर गिसु अदुगा अखोइगी स्टेट किसु मयामम लैरि सी फावबुदा अखोइन तौहनिंग मयाम से तौदबगी पांथोक्तबगी तौरंबा याय हेबे पोट अम लैने अदुगा हौजि विथ द कमिंग ऑफ दिस गसी कोब्रा गी स्पेशल यूनिट सिंग से लाकान पुंजिला कांददि करी अनौबा अंडर द लीडरशिप ऑफ सिगी अखोइगी मुकेश सिंह न्यू डीजीपी सिगी डीजीपी सी मखादा मान पखलेब एक्शन जिदा करी उरकपा याय मसिदा अखोइना कदौबा याय हेबे वाफम दुने हाइतारे ओजा किरंदा ओजा हुजु हुजु चंगसिलाइबा अखोइगी सिक्योरिटी गी सिगी ऑपरेशन गी मूव खोंथांग अम लाकपसि कमाय जिंबियोजा तसन हागदि अमरोमदा अफब खोंथांने लौबु ताबने कैनो ममांगदा अमुक्ता उद्रिबो पोट अमखक हाइतारे मोइना फारिबा आर्म सिंगसिदि हाइतारे कंपेयरिंग टू वैली की फागिबा सिंगदो यंगनर कांदा इन कंपेरिजन टू द वैली अदु येम कांदादि यामना वीक ओइबा अदुगा मसिंग यामदा पोट अमदि ओइरि अदुगा डीजीपी अनो मुकेशना लाखिब मतुंगदा मसिगी माना पाइखलेबा थबक तरोम सिंगसे डीजीपी की हानागी मागी रेकॉर्ड मयाम लई इवन कोई गवर्नर की रेकॉर्ड मयाम लई काश्मीर की मतंग दको बट अदुबो आइना खंजबदा मसे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन
2008 tagi hawrakanda hai tare specifically to fight nationalism and Maoist insurgency in the state Indian Union state level da in particular na hai kanda nga sai even Jharkhand khangde adagi ani magi jaga Maoist ki amkan jaga sing da thengnana hai tare Chhattisgarh Odisha Maharashtra states da even sigi posi da dense forest laiba adagi lambi laitaba adagi no phone networks adu laiba jaga da nearly 90,000 square kilometer da madugi potchi yamna hai tare moi da ambush torok ba hat pat tup police ki army ki torok da korwa unit se khoi gi 2008 da masi race to gi CRPF ki kanoina normal moi gi kano du nataba CRPF ki police personnel sing nataba mo khoi gi yamna specialized over warfare to no pot am ka hai tare regular CRPF de kitang kenana ko regular CRPF no only lower order maintain to no pot ni adu sing next light theng na ki yamna kano to pot am ne coins mai theng nei ada more than 1100 plus senior Maoist sing mo gi makuta tu gi cobra da aduga 2009 onwards tagi largest kanoge anti naxalite offensive across 5 states mai pa en lagi pot am di lai ko aro khujik se khoina manipuri context sung pusala yeng ta di cobra na kai dro kani cobra na kai dro pu yai hai base who authorized them to enter the state si acho question amane ba adu si kari gi no nga sai khoi marup na don de khoi tang don khat tham bi kre adu ai gi opinion tham jawai ta still we are facing article 355 government lai bata ga su ko government si pura CDC draba aduga upal da haraga dum kang na mara kharadi hingaga masa khara mayon chonga tai lon maktam tam kang dhara ba po tawna masagi sasan ngam jadraba constitutional machinery administrative total failure or breakdown report am oi aduga article 356 ki constitutional period and thamba article 356 se amuk 356 lok thokre proclamation under section 2 of the article 356 maduga kanona president of India na haiba taraga so still now 355 remains high tare ai wakhan ko aduna maram warakanda makhode kari pi constitutional protection amakak lai 355 ki matungina kai noi kanda as for internal security under article 355 center can order operation without state consent if it is internal disturbance or external aggression in a pot amakak tam amakak ngasai 355 ki manung chen yaweba sigi matungina ngasai 355 na actually mana kari high no high kanda di ngasai it shall be the duty of the union to protect a state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried in accordance with the provision of the constitution have a pot ko yaw go se sigi matung inna ngasagi mo the direct power to the security forces sing people natragasu ngasagi tribute band bi ko but it gives a duty to the union government pibanina union government da ngasagi administrative failure oire constitutional machinery breakdown ore si mayam na law ri ha pe khabar the media tori mayam kang panina article 355 ki manung na ngasagi union can deploy army navy air force aduga to any state without state request na masigi article 355 manung chan yaw bone ko sigi matungina makhona sinaba pot se khoi police ki law and order maintain to state subject se law and order state subject oi tar go 355 na ngasagi create an exception in state role ngasagi pot da pira kanda ngasagi moina sinna pot na khoi som da state ki law and order to the CRPF ki normal CRPF police personnel na sinna badana Indian penal code IPC CRPC BNS adu sinna bwane ba aruga mu army da tongan ba exceptional pira ko matam da sumba sing thadara ga operation to boy state consent now to we are pira matam da mo khoi da piri kai kai no ha kanda armed forces special point 1958 ki marum da piri khudong cha mayam duma then CRPC da yaw adagi UAP act da yaw ba natragana special act passed by the parliament mo khoi da to pot kra laigani sigi sing ji pi hai bane ba sigi posna maram war kana mo khoi na jungle sing salkom batam da specifically ngasagi kuki da ba jaga sing hana masida interpretation is mai lakna ba pot se kari gino hai kana kuki kangu sing se Indian Union gi miyeng makha da Union Ministry of Home gi makha da yanan boina 2005 ta koi state government ka laga Ministry of Home gi makha da Indian Army na Indian Security Forces sing jiga sign tawna ba ceasefire agreement sign tawna kangu mu oye ba huji nim sakip jen deputy CM gi nupa gi kangu sing se magi makha da magi umbrella da makha da tup lai ba moi group ku manga muk se sigi matung da 2008 tripartite agreement sign tawre si kananda during oibo period Congress government matamda hojik Congress Congress si matang tumina dum lai BJP Congress mo haibum thoi Congress moi politics ki political game mayam ju uganda koina hai politics is not a dirty game politician place is dirtily as yam cheng na mayek cheng na manipur ju ure ba ko so mayam na hai diapers and politician need to be sensed very frequently in ko English ta lai program je hai je kari no ha kan hojik manipur gi pot situations in ne so ai da ngasai gi bolai chu ba bol emning ba
adagi ngasai nan karam channel de tong masam hai gi ne ikhoi gi thangolo do maya thau ro pheng na thong na hai be mota JCB maya thang ka na hai na ram music matam de hai pot che masi phagi or ga su asumba pot om da ngasi dila e hauji totally internal disturbance le re external aggression le re constitutional machinery se breakdown to re har bok ta ngasai gi lengak sasan le bruising resign to do pot om da le ga dum tumin le thop se si da ikhoi huji makoi do authorizes si kana na pi bno Cobra Kangu ngasi changjil kan moi gi DIG am khak nagan kan to gani atopam ti holo kan mamang da paper kha hap ki ko sigi pot to kai gi no hai kan da khoi gi India da kan authorize to ge hai kan cabinet committee on security na CS na makhak leba sida kana kana yawi prime minister of India defense minister Home Minister, Finance Minister, External Affairs Minister, makoina authorized to bani makoi se. Aduga President na Supreme Commander give formal order under Article 53 of the Constitution na piraga leibneva. So there is a chief of the Army, Navy, Air Force. Aduga any masida approved to council ron madam sinabi ai banga sagi pot aduna Constitution gi pot amaka ki sangak to makoi changak pani hai basimati ya mayek senge aduna ikoina nga sagi Commando Battalion for Resolute Action Cobra and ekona ji khangri kangu sing se makoi is a very specialized jungle warfare unit of the CRPF raised in 2008 specifically to fight nationalism and Maoist insurgency and koi say hajari poto swai dane da makoi si makoi na pibada makoi mi tara dina tranga voksina mi sam den sam kun kun trabo ni fu yang ke buk thena banga mi kai na pi go adagi makoi small unit na duga makoi gi ta seng na haraga di makoi gi tongan tongan bo successful mayam di oi adubu ai koi na India ki pot to the atop state sing da ngasagi 90,000 square kilometers to makoi smaina ngam gi haiba ta ga su manipur gi leiba square kilometers jam pik ba jaga ni na ko sidai sa makoi na krai bok thabak torokani aduga even torokode be thabak sing sta makoi da political influencing cam yaugani aso sang sing gi makoi gi pot sing da sakra chaloi dra haiba aso question amang si hangari pot si ju swai da amak leiba aduna ikoina hujik mona 24/7 mona walk to ise makoi matum to bungum gadam nate local gi oiba kano sing mioi sing hai tare so de makoi contact tong rakani aduga state intelligence SIB IB khangde mayam sing che makoi ga khusam na chatlaga to bunga tane bo ada state ki di ngasi ta seng na de yam tumin na machin pullaga adagi mamit punjalaga nakong men jal laibadong leisina kaino hai kanda khoi masi aina haiba nate nan paper thengna bada yawda CPI gira kano makhak na dummy government dummy kano kana yam high report se kaino hai kanda sabi dharaga chatpa jagoi chabagi polom da lai gre bujiti khoi government like the chap manare ba aduna government gi state subject or state ki pot ranga si yauk chich di ai khoi sumaina hujiki isana lengak chabangam dawa constitution gi democracy gi na election gi khoi mayam gi loina mak ngasi fo bo dai khoi 1949 the Indian Union da merge to matung da kara iba aduga karaga miyang mi ne leibo kangu singna tobibum thokpo sing mayam mo to dabuduna ai khoi ta singna ngasai gi demography amadi geographical issue da hai tare ko mayam ama ngasi di akai ba tholak po kangu ama mapani chang pa soko narco terrorist aduga sin cookie tribe ikone loina mak haibana tragasu madugi manung chanba kangu singduna makoi gi cookie haiba umbrella da tupsan la kan dai dai for a better bargaining political power gi damukta makoina tongra iba pot mayam singche sidai sidai ikone ngasi 22,327 square kilometer manipur gi areas da sumna gi valley gi 10% oibase sigi 10% se araiba potni terrain samta leite singi jaga amta leite maza maza sing maza maza ko chinga gum kari gumba chau sing gumba wari ni ko adagi khoi gi haibok sing gumba maza maza kara nambol gi mai bum chinga sai leiba kara maza sing busidi ka chu kulai pa leibi suna te na ko sum baje araiba ne na khalla ka nga sai gi even makoina nga sai pi griba magi nextlight ari Maoist control torga lakiba pot mayam singduna madugi potu manipur de apply trong matam khena bal leibra leitabra haibagi trial sing chatra ko male swaida single beren double beren ari khutna swaid local sab pompi sing farga ngarang na handagi farak poda ngasai pandi pambi gre ko ge yamna sophisticated oba ar weapon masing dadi tara phana ude ko ngasi ubuda ko arbu uba udabadana ama oirakanda even makoi kharadi phaba hawri ko se kyam makhata na phaba ngamgani haibisi asobo question amona dum laigani o sai da khulai phagat pai matang se ko gi belly da di ani ahum la thokna takatan loin ma koi sarenda to hon gre hai tare sigi pochim laide aduga koi gi hujik matam tu da koi na phagat khib duga hujik koi gi jingi mafam da tawrai siga di there is a huge gap hai tare aduga som de ga mangarang han che koi gi aram bai gi koi gi
mi phajin gi hai tare Hoi. kan na khoi gi bai gi kano leitra ka thadok khai ba podam lei khom ni se dai gi su mai gi ground do yeng ba ma bu kano tok ba ya bo ra ka thok na ba tok ba ni khai pofam ju lai hai tare ado si ani si gi gap su ma mam lai hai ta lai ba khong thang ani se valley da khoi na hana long before hana mamang da ma khoi na si gi disam tok bai po si ma tok re ta kak ani hum thok na adu ga si gi matam sa ma dom de khoi gi ki terrorist gi dominated area sim gi de khoi gi kau tha kum tha thamin hai tare kamai thami madu ta jara ke koina yong kampupi ki jaga amada adagi sadel ki range to mogi football turf amada hai tare AKM yam paraga sana badum tawbo koina dum ure ba koi dringai da ko ana sumba pot mayam lai bani na khena ba khrade dum koina ui khena ba si kari gi no hai kanda koina ngasai gi koina kano gi proxy army proxy war and to pot ama mayam haina report se sigi manung dum channa madugi kano da exclude to gi ya da ba include to pot ama ne koina uye ba ko sidai sidai koina haining ina se government of India na su sign taruga tripartite agreement sign taruga 2008 gi thamba matam sida ground rule mayam am leram gane ba do and don'ts mayam ama sigi posting je how far ke am nga ingak te je koina urba nga ta ne ba more da kamaina thoki STP onan kamai hat ki sniper ka phaki moi koi kem matam da check tok chalo matam da karam leram dre ha pot mayam thoki koina ha te police ne tolko pot ni ko police ki boy sing tholki are kapna gi bagi matam da special command gi SP gi audio voice ma leak oi gi ba koi mayam thadro ki ba koi na ta ki ba dum lai tongan tongan mafam sing gi lai gre adu sigi pot mayam jai koi na hujikti ai koi na makoi na tor ko ba pot sing sida koi government of India gi policy manung da kuki ki su da lai ba kangu sing sin nar kan da manipur gi valley based insurgency sing revolutionary sing hai tare ko koi na lalhobo sing adu ga lewak nung si lewak ning ba sing ana koi na kanari ba mayam sing je isin law mayam sing sigi maru phung na muthat na ba gi pandam amada makoi kari gum manung da kai gum ya na ba lai bra hai ba question ma ka ne ji lai di then koi na hojik borders kano gi security gi reasons sum yeng ro ga so koi gi border fencing ji lai tabani na loina ho ra ga portion lai ba jaga se 1500 something sang ba jaga sta manipur ga jaga ka tang da 350 64 70 80 kilometers ho ra ga lai ne hojik se ko adu si pot mayam sing sumai sum lai bani koi ne no matam si loi ba so na ro da ba du ga Myanmar rum da hojik Burma rum da ji thoi bi irang ji marum mo kan da mi ji no no da kya kya sing la no kham na te ba then marum mari khang da ba mayam ma chaw ga ching jaga sing jang sa gi unnatural growth of villages the swai da in jing kan da amtang yeng bi yo ba since in Manipur na Indian in 1949 merged ro ga su Manipur sina full fledged state out phang ma 1972 ga ro ga amtang 2023 bo ki irang thok ma tam bo ki mai ga no da amtang yeng je unnatural growth se ko sire kampu only ka no da 5 decades for 4 district katang da yeng matam da kampu pi se 1972 da kul masing 193 le ba then 2023 da di 713 le ba hengle masing je 520 ne ba ar percentage sing bi 269.43% gum oye ba ko then Susampur da 339 village le ramba ji 874 157.82% hengle ine ba ko Senapati da 129 to 166 37 increase hengle ine village masing 28.66 aduga Ukrul da 93 le madu 112 aduga 19 hengle ga 20.43 sigi pot mayam sing se adu de ekoina base years 1951 OBO na ko civil society organization individual stakeholder activists mayam na haira ga su government 1961 da oini haiba se masi ga tang oira ga su tawu matam da masi boki matam da yengura ga di hojiki unnatural growth dagi hen hojik leram ga ne ba aduna matam gi cabinet colleague council chief minister dagi hawra ma gi le ba kangu sing dagi negligence makhoi poor administration hai tareko madun maram warakanda ekoi additional village recorded over 5 decades using 1111 village ne buji koina pangiba 1972 to 2023 buk pangi je aldi huji dakale je kari no hai je examination to dai bisi matam gi pai riba laingak sasan yaw bising to dun lak bagi ngasi de koina DGP'S actions areas and seizure weapon kanara ije sigi mamang da sigi unnecessary growth ta hajal iba mayam jina thon ba khuseng gi po ne ba ekoina huji June 18 aduga kumanga su jun the great jun uprising ko gi unity day observation committee ngarang han thoki ba mamangi keno da paper thoki myam yeng biyo ba sigi post da ekoina observation committee na thoki wa pham aragi jun 18 kari gi thoki no madugi photo sum yeng kan da naga gi framework agreement seized by Bangkok declaration adugi pot myam no thon man tro sigi pot mai da hojik sum bo yeng hogda matung da hojik naga gi de adu thoka naga gi maikhung ku kangu NSN IM
खुदम ओइना हायदा को मखोइना कुकी सिंगदा चाउना तंबी फोन कुकी ना ngसाई तोवान तोंगा कुकी स्टेट डिमांड कमिटी माई कमिटी अमदम डिमांड अमदम मानदवने मतम की कुकी तालक पसे को नाउ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आई एम दंग लोचन जगे को आदो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ताला इजे kai गिनो मोय कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेजिस्लेटिव पावर आदो सेपरेट मोय लेजगे हाइबा पोटा मोय स्टेट अमा कंट्री म तालक पय इंडिया रे जोखाई ताद्रगसु मदुगी यारप तालग सुम खाइद्रो केन खलको पोद्र kai गिनो हाय कांदा व्हाट नीड टू बी एग्जामिन हाय जे मागी रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स तोरिबा मोरल रेस्पोंसिबिलिटी मसा खंगद्रबा इलेक्टेड मैम थोन बने ना याम जगे नंबर 1 दा विलेज रिकॉग्निशन रिकॉर्ड सिंग मखोय येंगदे सेंसस डाटा सिंग मखोय gi चेक तौदे लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड फजन लेते हिस्टोरिकल मैप निंथिनु गायना केनो तौदे सैटेलाइट केनो सिंग जे इमिग्रेशन स्टडीज सिंग तौदबदन मरम कांदा ngasi खुसेंगी पोस्ट तोला कांदा दि मपान gi चंजलक मैम सिंगसना मदुगी पोतन मरम वर कांदा येलो फ्रूप सिंग एखोय नुसी साना ले कांग फ्रूप कुंट्रा का तरे निपान रिकॉग्नाइज टाइप कुंट्रा मरि लेब मनुंदा रिकॉग्नाइज तौदो था कुंट्रा तरे मनि फुंग लेब जे सिगी मरद सिंगसेप से तवान थाना काना अहाम पोत टारगेट से मेजर कम्युनिटी ओइबा अदुगा हिस्ट्री गा तना यादब मैम दा मणिपुर की अपुनबगी पोसिंग निंगथौ पालगा प्रिंसली सेट लेरम कांदा मिटै सिना जनरल ओना लेरगा याम चाउना अपरो फ्रुब ओइबदो सि थुगाइना बहाना पॉलिसी दु मनुंग यावर कांदा लालौबसिंग मुथनबो यावम कांदा खुद थानबा ताहनबा अनि सुबदा अमुक ममांगा तौनरगसु अर्ली 90s तौरगसु हंजलगा नागारंग ताना होनाबा देन हुजि अतो फ्रुब म्याम दा सिंगसेप से थारो हानिंगाइ तबदुदा ngसागी अरेस्ट एंड सीजर्स ऑफ वेपन से खरा तौदब तारगदी only we have targeted only the Meitei peoples or Meitei insurgents or Meitei ngasai innocent arm paraga chaluba khun nga ubu kangu singa tarakadore just like Arambai Tekol village volunteer mayam da tarakadore to bo ne ba but sigi posisu lenga podi or kangu singi weakness ta section 17 of the police act 1961 gi matungi na haitare special police officer na hapa ya bi bane ba khoi hairok ta thoki ba bdf ha ki ba samaina ko but adugi possible ta ngasi ka laga le rise kari gino to bungam dri sai kanda as per my observation or opinion aina pijau hai taragadi ko makhoi the fixed over responsibility sing as an being as an elected as a legislator as a lawmaker makhoi na first and foremost duties kai no to protect the dignity of the house and to protect life and common people khangdabado aduna thon bani DGP khatam taina badi no ai roi na join yam phase ozagi observation se yam thami lisang sena koi gi steida kano taro kanda network sing je haita re bagi behind labor motive sing se center gi degi kai degi lako mayam se dung ngasi mo pakhali ba koi gi operation cha thare ini kan to sim su center na koi gi face saving oin tawbra mai ri dakang target tawen taka naga dakang target taw have po tu wanan do leitena bai tamakta koi gi is it for only for face saving taw ba cha bo hangam di oi duri tuna sensitivity question su yam chaung lei aduna hojik si khulai phagat pese ko ni peningai oi de video da viral ma'am gi karam makhan ge ko ni sakki leba sophisticated weapon ma'am season gi je hena haide da tar ga ju khangaba uraba pattern fake ni haitare aduna akoina khara phagalak pasina gadi ma'am phagale kaina ga haiba dudi peningai du ju udri sapchana ma'am na khali ba pot adu gi sang duri yaudri du ngam ka da ha posim laire aduna kana na tharak pon mark se oja kanu na su akoi gi oja ki dana akoi gi karam haina constitution ngak lo pi da kana pham sei da akoi gi cobra gi unit ka tharak ki ba posim laire du ga akoi ne ningsing ba ya base akoi DGP basana ga akoi gi function dam da ka lautok ki ba kanu khulai pai ra kan miam chat pakot pa simu to bu neutralize to gi pot ka si yamna akoi gi yam bol loina si gi pot ka ya ba si pi pot am lai ki ba du na miam na hangne first pass se not in written form hai tare ahing boina akoi gi mamang da akoi ne che da nei ne ki ba first pa du hu ji akoi gi ngasa gi living form da hai hai statement du na ga du gi pot ka to line pi ra kai ba hang gi ju akoi another form of first pa kai tare miam hana bu yawi observation da ana hu ji ai oja nan do lak se gi oja aduna hu ji se akoi gi su da target su se kyam yam na akoi gi mi phami pun to ko plus chen na ri ba mai be ka lai ri ba akoi gi su gi pot se dum akoi mayek se na khangwe pot se miam ma dum lai re akoi gi lit miam am pi duna ko ta government action lo ko ta be wa da ngai hai tare aduna masida akoi ni action se mapung phan la khota mamang ju panje ki ba khunja sing na ka pen da bagi pha ga dong matam da lakte moina changki lak matam du di sen thop ngam bai gap mayam am lai kana phung dor play du tar ga di mayam na panari ba citizen security forcing kina akoi su se akoi coordinate body oina counter engineer lam dam se theng na ki ba han da ki pre plan tar wa thamba du gi makha tarak prai ba hang du siam hang ai tare kamai thambi ding ga kino ndo hojiki singi hojik lai ne se topic ta DGP's action arrest and seize weapon je si di nei na kan da khoi hojik lak toi se tei na te da sum sugi khongcha chi yang je ba kuki jogi la lo bajing se 2005 tagi suji asam lai phan ga moi tong nei se masi thabak si holding suji moi noi kamna brate ko ba sarkar hana kamna brate ko sengkai thungkai ka hen ba koi gi anti social we ba thabak mayam to bodigi matam da koi state commando state force ma pang state police ma pang yam kal leba tan na pha da na ka phai da khoi tok da bodigi aing we ba thabak la khol moi khangam da na moi ji asana pen che la ga su tong je tok la ga adamani asarem lo gi ne moi gi
admana Shaidangi by there. Ada Asama Panamoy Kalaga, did my Tuan Rom Sakre, Pulla Kakeno interest, Mana Tabuto Minagare, or Popi, Tabani Candelo, Macandelo to Amam Sakreva. Maduma state government Yaga to the way I tell up never. Hoji Akoi English. Cobra Commando, Moju, Jigi Campopi, district level, where we believe the question like what's a lemon pompong size. Sikayam doing over, Namu the women de Hijageva. Moneta never miss money target to Missy, Sudale, Mina Yamba Yawe, or my originally, then Suzuka, when Sudale, some Yawa. She not about to Zampu, the Mikani among the net. To Zampu, Mapon, the Assam like Funga, Indian Amiga, coordinator, and when I said you can, Sunan Suatarico, Su Yok, the Suit of the bar. Kampung Patana Tana bagi operation akan berjaya. Satu mau nomai kami, ada nomai kami dan lemin sang hokip mana nahama. Madu mau army di kenone hai UK ne hai mau perjak sih mani nanti cai nanti tu hujan suhu waktu itu na. Madu itu thok tu lagi ayah na macam horok pun macam yang kan mana tahu itu na. Demikian ini saya tengok game apa pun tu. Hai madu di suhu nanti ko. Mi UK ne gi kampu nan sudah lepas kampu tak kaya ne sakri ne ba. Demikian ini kombing operation tahu ke ba. Demikian ini mau kita tabak tu pangtok ke ba. Semuanya hari balik orang wifi tu nanti rasa aku betul ini macam tu. Jadi sudah lepas misi awak kaya am kuih ne setengah tu no ba. Kulai kiam pangam tu no, mi kiam pangam tu no ba. Ai thodok ba mi pha mi pun mi kaya ka pha ne thajade. Aku ini pergi battalion ke KCR pergi juga di junction letai ko. Adum langna dan khon dan tong ni adi horin politically kaya ba no ma dialog tong raga mo ki sidagi mo political leader sing mo MLA mapandara tu hoji watana mani. Kogi jogi aduga ada home ministry da nataga home minister ga unabri khang di home ministry unarga moi wai tai sana ne ba aduga masida na khogi se cobra si next slide ke nakhan ba khojan ba yam haiba mi ne ji summe ba adugi next slide tu di bharat sarkar na sunga ya da ba union government na state government na koi moi sunga ya de ba jam ya da ba kampu ne ba moi su tok di si spare tok de ba aduga sida moi na phane lai ba takhai lai ji sam mai manga 95 de 98 pau ya na ya ba government na kal le ba government na paisa pi di ba kampu ne ba to pi kampu ne ba government su dong nei ne ba aduna asonda next slide ta chatha ba next slide ta mo ne yamna effective point thabak to ba do madudi kino do manar wa ba sida di ai ya next slide ti sam da sama Jharkhand Mumbai state singdugi government su ya de union government su ya de ba sidi central government su ya swagi leri ba MLA mapandara su mo gi dam ga phong le paga moi gi dam ga tam na moi ni lingkhalin hai ba moi ni paisa tong na ga le moi gi mapur yauna ri ne ba ko adu duna ma sida di ai kaya kana to ngam dong man de khulai ba ngam de su jam pu de su ngam de ko mi ama sibde wa tho to ya aduna sidagi sidasu ai pangkan kana to de social media da khabar da adigi son gi koi media gi sinau singna yamna paw du khawang man bedagi koi sum thabi ba khopi bedagi akoi na mayamna pam na taja badu da akoi gi si po se issue si pangman da man ba ne nongmai tari adu di akoi sidadi mi yam na ga kayum ka da dum pha ba da pu tho da yaw yaw no bo ne ba aduna khulai si yam phara ba mi yam phara kan da moi thabo ga thamoi seng to ha ba jai mana lojani adu natri ngai di chuchampur da ju phagi da gi Chuchampur su nan su da na ba da phagi da gi ba mi yam kak si bedagi ga de nongmai kap na da khotna yam ham da mi tari si re ye manga si re ye ga yam haina mi ko keno da social media du mi yam si mi yam da su lal hobona ti se khoi na da phoi to bedagi Chuchampur gi adai da changchang gi ba Indian army ga asam na phanga pul da thab ni ko du so adu ga su loi phagi da ka me si su kai bok to no khotu na haibati ai thaje de aduna mayam nadi next la ki kari gi asonda su mayam ne ne bi ba social media da ngang ne me do a hi bene khan bi se hai bai ta ba je sai phibam dugi makha pone hai jabado adu nai manipur gi sigi question jite de kaya kanna ai thaja badu mone yam mating pudong thabak to kana ba thaja wali khula yam phar kana thaja wali mara le mi yam phar kana thaja wali adai gi leri bai MLA adigi moi minister sing na akoi lobby yim toroga ada national leader sing da akoi gi union ministry gi level da ko lobby toroga akoi kaino toroga di phagui gui dana operation ji dum hangtoga adum leine dum khata ba tampa lom dong jelaga tampa ki laloba manipur gi ning tam ta leba lalo mayam de namdana baga adon de hena emphasis piraga adon de wena moi gi maike ji wonjelaga mado we thabak hena mangam sana thabak to ba ya hibgi ai chingna bodo mai phongdok chege okay thank you so much ya fasan tham video janu jikse situation is different in case of manipur ri gam to mi so se karama mawong da mo je exist ta hola thambi bano habasi akoina dum phanyam di khangye hai tare aduna mawisi case naxalite case cobran logi role do mak chapmana ba du role do koi manipur da logo do ribra atre hara kanda karamba khong thang la ka du pe pu se mayam am khak lai hai tare ana huji se election su lai 2020 by 2020 kanoda 29 da akoigi insurgency ki thabak se north east ki state da manipur na han bani target tawsi da han loisin be wafam sulai hai tare tuna kai damak ta akoigi cobra si manipur da tharak pagi magi maru oi ba maram hai tare
taseng na haidi ba ko gilamen tu na mayam chalo sila kan da peace process security si masi prevail to honna bai damakta la ko iduri bra oza kiran da lak chigi oza nan don su thambiram bada koi point se manipur ka situation yam differently oi ana hauji se cobra gi magi main motive sai tare la ipot si koi gi election su laire aduga counter insurgency ki 2029 de lotion me post su laire aduga hojik mayam na panelist na shanti raksa se purak na bai damakta akoi gi kuki lam hen to hen ba terrorist mayam si masi laction na bai gi achok ba khong si gi damak to ina for this purpose season abra ana maram ani ahum di thong yeng bai tare kamai tham bi ni uza ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯖꯔ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯐꯦꯂꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯑꯗ ꯄꯦꯄꯔ ꯇꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯜꯗ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯪ ꯀꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯣꯡꯅ ꯇꯟ ꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯃꯔꯤꯡꯗ ꯁꯥꯃꯨ ꯂꯤꯜꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯪꯒꯦꯠ ꯌꯦꯠꯄ ꯑꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯩ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯏꯐ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯁꯣ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯏꯟ ꯑꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ they are just like as it is in the state of Manipur koige adum mayamna dami on statue na leibani security forces mayam jing su da kem tong ngamde haibdo haibe su da leibo kangu sings di ta sengna hari the government na yoga thambane in government na natraga state government su yaw na mating pang chalaga haibe sta kai no hai kanda mokoi ground rule mayam sing do ta sengna hari ga di kalimta ngasi phaw da yamna plan oibo organize o mong da ngasi mona katokan tropo sing je kem thing da bai pot am laibisna mayam na haina ra ine ba they are proxy agent na adu ta ga di khoina ngasi direct fighting against the enemy haide combat operation da moisi yamna keno torbani na haiba pot orga su ngasai gi khoina thajada ba pot amkhuk langnai ji kaino dai khoi swai gi manipur gi ladiba potsiga atop state thengnari potuga khena bakara ngasai nan su mayam na togi pot ne su was de ngasai gi khangnaraga leiraga yanaraga leiba chamina bakara da aya ya da ngathong action tawai pot am kari kari ngangna nu khangdar su khara leide whether in black and white form the labor traga barbeli yanaba agreement understanding na pot to di khona khangdre aru khoi gi manipur da sudden oina masigi moina chathriba decade amamam gi zelangam project ki manung da channa leiraga chathrak ki pot mayam da ngasi decade amamam gi pot chathrak ko man na laki bo khoi ngasi di chumme well plan oiba aru ngasai marun haibirambado makhoi gi even elected singsi makhoi ga manaraga seminaraga thadora abra habi pot nimsa kib jenu pa kanano ngasai gi keno ki up ki ngasai gi het ni ma ko aru tagari magi nu pc moina any cookie tribe haibasi ko 1956 power the parliament da sanandana madu gi kakthalaga leigraba 19 kano the earliest when Manipur was in the party state status adu gi matam dadi any have bot yoga any cookie any lusa any nagrain to yorma bot se kakthakhrabane ba ngasi kakthakhrab 1956 ko sanandana leigraba botu madu kakhthalaki bot na kari gi why nani Facebook se chala medu matum kakthakhrabane ba why kari gi mu reinsert tor kuno hingalala kuno madugi poto any cookie tribe madugi makhada kana chang e marumda umbrella da hai posi husi yamna khan ngai we ba and si pot mayam sings da husi any cookie tribe ki pot ta koina thadau kanguna any cookie tribe se lokthok da bani have movement si since 1987 98 adai de horoga 1992 93 da cookie in the fungi ba cookie in koi impal mayon da bawpra le je fungi ba phimam da ngasi pot se abrogate to da bani masi lokthok da bani masi chana ba yaro dong ni maram di masina hayeng government gi administration da so kai ba lakani na chongthoroga lakri thadau je mo oeba but thadau sing jisu moi cookie gi manung da umbrella tu pa yaw dabra yawi how keep khangde amma khangde ku ging yarom me aru hujikti ai koi thadau oina hingjarage koi paiti oina hingjarage koi chi oina hingjarage gangde simte adu na ko hingjarage tholai pot mayam se masigi posina kamai to no have question swai dum lakne ba maram di ekoina mai magi jaga da moigi lalawu sing na umbrella am tupsal laganda toriwa pot to haiba tare ko madugi potu lalaubugi hojiki pot da ikoina madugi thugaina bagi pot masak amakak se government of India na maji thugai bi adana pot ngasai gi su da compact ona ngasai gi hai riba cookie gi umbrella to phul laga thamma kana madugi pot sinar kanda mayam ama insurgency si muthatna bonar bose moina ama target romba fail hoigre 29 amuk target tawi ami chan pi gi pot ko ningjeng jab if I am not mistaken subject correction di oiche adon si pot sida ngasai gi chung mai pak ta pot si kamai na mai pak ne to posing da pa aga adu ikoina police ki aina ngasai haijagi bido police ki sections act 1861 gi
police AK section 17 da piriba special police officer piriba da a civilian can be given police power to protect a nation or maintain order haiba district magistrate amana adu ma appoint of vi natraga magi maxing thingam da mai da ka laiba madugi pot di permanent oibna tab da haim pot lai jeng asi manipur sin na de bojik sim yamna critical juncture da adu husi khun ngak pa sing arambai tengul sing asai gi mamang de anchor na hang bi da so da kano na hang yaw gi ne ba surbala nang da ko ngasi arambai te ko fa ba gi NSA tar NIN so im pure si tawre har pot ngarang kano da khabar da photo hap na ya pu utro but NIA gi it is SP ngono pirak po statement da high court ki put case am da lai di kai gumba state na senior da center gi aya pir te ko piability ha pot am sing do ki lai bne ba PS drama thoi pan ba magi kano ma khak ta pi bom lai gi statement am da ko but adubu sei dak la ga dak po dok pu state yaw do pu ji ngai sai who order them who give them the power to exercise their duties and high badung sai aina mamang da ina panjagi budne ba madu kana kana include prime minister yawe home minister yawe defense yawe external affairs yawe tokyo pot che adagi supreme commander kana no high the president of india no oi kana high pot to madu marum da article 355 lai no tobune low swai da ne ba adu ta ga di ai khoina manipur da ngasi hangat na handana sum yeng matam da sigi pot uji tholai ba mayek changai ji kai da na kan da ai khoi state ki oi ba kano ma order by the governor of Manipur Impal 16 February 2020 the state ki sitting cabinet ki sitting amakak na 18/1/23 ki the governor of Manipur pleased to constitute a steps cabinet subcommittee with the following composition mai ngai Manipur to guide the functioning of Manipur State Population Commission and other authorities to identification of members immigrants and refugees in the state and put am talk ba 16 February 2023 da February da ni ko March April May tha hungi matung da ni Manipur mai chak ki se khangkak chak lai je ko sidai sa kana na chairperson oi ki have ning je ba let pau how kif at that time he was the minister travel affairs hills and horticulture organization pai mana then ani mana awang bani mai minister water resource RNDM Manipur member at JCDTS President Kumar Singh minister education law legislative Manipur she order kan Peter Salam hojikina aggressor the director or ba matam da joint secretary home jina order in the name of government thokiba pot se sigi matungda Mokoina Singhat visit amakak 1/4/2023 da ikoi Irang si tho matung hai tare January thok to what thang wali ngai matung na te mamang thang wali ngai January February March April lai tare for di ko me da thokpani April ki tarik amada Singhat ta mokoi pung 10 di ro phom gi mifom da chairman lab ka hawkina highlight taw gre matam da Masi hojikna separate administration adu kina su kanguna tale bo chamana na moina hojik spokesperson type tholok wani matam da mana haiba during his period when he was minister of travel affairs and hills horticulture servicing so piring matam da haiba he highlighted the issue of illegal immigrants nestled into Indian site which cause apprehension among general public as there is high chance of getting such immigrants getting neutralized among common native population because of similarity in culture and dialect and mana pigrabane sigi pot pigs number more similarly culture and dialect many had already resided in the main Susampur town area in rented house man people potniko then they should be properly identified and verified and kept in temporary shelter to be constructed aibako matam sadri and they will be allowed to stay such shelter only but not among the common people and masana hairamine but matung tarak makari haraki sigi pot mayam suma pot mayam dina kaino da kona a leader is a dealer in hof and haiba khogi masigi pot kona haider gale myam phajaba pot se Manipur di masigi pot se khoi ngasi di pura makadang on ba pot am oi aduna military operation ngasi tawnaba ikona military crackdown to biyo ngasi lauriba sigi manung sida ikona kari da makta ngasi cobra thara kanda aragi DGP anobo thara kanda madu gi pot tawra ibno hai kanda ikona ngasi yong na tan yen bagi pot ma thare ha da cobra da ngasi mayam na kari da makta ikona kabu loin thaja da thama ibno hai kanda cobra gi mangmangi record mayam di mathakta ikona makhoi gi amakha cobra gi yam phajaba pot amkhak 2018 and 24 gi manung da makhoina phangi ba makhak leba Chhattisgarh has zero presence of government for 40 years after sustenance after Cobra operation from 2018 to 24 first police station and health center opened in 2023 na amakak mokhoi gi Cobra gi kenong phangi bako sigi pot se aikoina 22,327 square kilometers da Manipur gi keno sida ngamgadra haibu question news anchor nang biru me anu gang ju khulai phagule kharse aduna aikoina sigi pot sida di aikoina hojik
cobra oigera legislature lawmaker sing oigera administrator oigera punamakna makhoigi knowledge sing sijanaba experience sing aduga deep understanding sing to make sound sensible judgment and good decision people mathau tai kanada hauji ideological difference lairaba leadership ki crisis or struggle thegnari ba tawrib kangu adu policy dispute lairaba kangu du da koina politics tawbiu kangu du na politics is the art of possibility koina ma hainai dina ko sigi policy matungina makoina torokadra ni yengba gatane ba ngamakta bo na hojiti military action dakar oire ha kana military operation military action si kaino kon ha kana cham cham ne kon thengna ba magi difference ko a military operation is a coordinated action by countries armed forces to achieve specific objective usually related to security defense and national interest hai bane ba adana manipur gi pot se sigi pot security ki defense ki national interest as a state Indian Union ki state amoina loina mak huzik internal disturbance external aggression to ai bani na masagi involved to hom to madu Indian army navy air force loina mak any special type of forces loina mak chin rakanda well and a well planned organized to mong da to mathau tai adu mayam na di huji cobra having cobra sinadri hena tai ba in tab di madu ki poto state force ka atop combined security force me ami chathaba operation ka tani huji tai but cobra kangu du chap chana makona direct fighting against enemy thadro pode moi team battle ni lakre amasu lakne ha ohum thadro kanda torokadra ngai minasi ha pot madi mayam sun haina ba leiko sumintra la le khangde koi jo du madu di koina non combat operation aruga no direct fighting aruga magi kano da CRPF common people police CRPF kano da oibnina makhoi du di madu ki pot mayam sing du loin mak yaw ngam ba ngam da bi aduna special operation aruga by special forces sing do madu ki pot sing du cobra no oibi ya ne khoi ngasi khar lai bwa ne do huji phagalai pot mayam si moi cobra mande in khan bada only common koi police kangu aduga security forces karaga pulaga taw male ne ismain thamjani oza hujiki sidai da khoi gi terrorism laire militancy laire manipur da hujik myam am laire sidai da khoi gi security ki sigi post ma lotion na bai post tawre ha manipur gi issue sidi yam diverse oi tare khoi gi merger agreement gi pot am chawng lairi khoi gi ningdam da tan ba adagi NSN ain gi lisang sit pa moi gi lotion bangam dri hujik post myam am lairi hai tare tuna security operation alone hai tare security tongan elite ki force myam season agera khoi light cobra oigera kai oigera myam aduna khoi chlei ba terrorism gi aduga militancy gi sigi leire poch si khatang gi na khoi gi eliminate tawba ngamgadra habe poch myam am lai aduga unlike other state akoi sta khatang akoi gi poch gi amna diverse pot am gaksu lai hai tare aduga akoi gi merger agreement gi poching se koina masi se table da puthoka white paper la pa sigum bo oiro in NSN and give oiro kai ma ba koina sigi pose lotion na be honor ku matam da political dialogue ki da tangai fa da so da maklai aduna ko gi by 2029 da ga la ki ba sigi thajilak pai port chu sumaina ga la ki si du gi part oina akoi gi akan ba sigi pano me vehicle me thajin da process me am hau gra hai tare ana sigma posting si kemta akoi gi tonga pa kuki gi wigre naga gi wigera si su lai naga gi terrorism gi ekop terrorism gi amna barbaric oi ba sigi pochi me lotion me mathau ta ba tangai fa da lai aduga mai dai oisanu naga gi oisanu sigumba lai di ba pot me am si de akoi gi insurgency gi kari gi me am lai ri aduga terrorist ki su lai ri asigi poching je koina chumna karamba mong da tongan macha khai lo silatun hai pochi amakak lai hai tero ja akoi margin agreement gi le me sigi pochi acknowledge to handana namsin aga by force ta hai tare adu political dialogue sim gi pura kala kan ga lakpuri gyaro de mong su lai ni 2029 da target thamise aduna akoi gi militancy terrorism se akoi gi security operation khaktang china takhai basi ga adu na traga ko gi yasanabam purakko ngamduri ibrahim post saung hangi kamai thambini ja terrorist sing the koina mado door thong hang do ga wari chana bai thoi mathau ta de na khalle araga political dialogue ti tawdu na te na NSN ai was spare to na was sei kya sure je ada mogi Bangkok declaration ada the pot am khak moina was spare with the press without territorial limit have a pot to ko gi mai ja khrise sei je ko gi athob bi ko gi mi oi trani pan ko gi June 18 uprising 201 gi hai tariko manipur uprising gi tawbu da mass process tawno June 1921 to 201 na tawgu de against the center NSNIMC spare deal du da ya den tawbu da du thokri ne ba adro ne nga sai je masi NSN tambi ni ko gi gangu je ai je ara NSN gi pot da ko ne mo gi naga gi umbrella to pe gangu di mo ko na hai me only I particular so NSNIM da hai ne ba then amuko yu sem moina ngasi gi pangthoi ba pot mayam sing du kari gi no ai ko gi kaino da territorial integrity de kam thugai bi ro kahen bi ro
हाइबने ngasi demography da degi issue da so degi geography gi issue da ngasi kari ba pot myam je kanan thugai bno hai kanda madugi khana ba hogi na with the ngasai gi manipur gi leiriba koi government matam dugi araga manipur gi leiba civil society organization myam tanaram dana ngasai gi lauthoki ba declaration do ada magi phrase ang hogi without total limit to manipur mai cha ineba adana koi hujik chigi pot myam da greater nagaland gi me bom claim torpoda ngasai gi ukrul senapati tamelong chandel yausalaga 70% of the manipur gi land ji nsn am na makoi gi greater nagaland gi south nagaland gi da yaur e without total limit to na badi mai cha i poto an sigi pot myam sing do koina yeng kana hujik tori pot da yokok line invite to ne koina hai se political dialogue ti to da na te moi si spare to na ba je politically makoi deal to na bane ba sigi advantage sama laura kan da masigi to na bugi khar yare na khalla kan da foreign nationalists sing indian nationalists nataba mayam indian national nataba mayam amna phamba chalaga hipa chalen tor kudri kuki sing sigi pot se amane ba anu huji mo khoine nrc to si yadri ba wari ni ko pam dri ba aragi census ki to wi matang do char chang na thamme ba nrc update to yadri pot mayam ga la is swai de ne ba adana khoi indian constitution ne piri ba khoi article 14 to 18 right to equality ko adagi khoina kano da right to freedom article 19 to 20 to adagi kano da khoi article 21 the p yauri ba right to life and personal liberty adugi pot mayam ga singa si khoi phangi bra ba khoi kano mayam sing je and article 19 si yamaru be pot mo ga su article 19 clause 1 sub clause e the right to freedom of speech and expression p and have that's given only to the citizen of india not to outsiders foreigners sing yaw na te ba adugi khoina article 14 21 25 for all persons including foreigners in the constitution p ba but the article 15 16 19 20 30 are only for citizen and pd ba are citizen versus person do ko ni khanga do che ana adum ba mapana jangkel ko illegal so called narco terrorist illegal immigrants sing na to report da nga sagi 19 clause 1 sub clause d da mukha yawi na ko to move freely throughout India gi any mafam chat pe ya na haiba poto madugi potu moina kari gi no buji moina lan sin no kono kono India season sara kanda aruna ngasai gi adugi potu ju ji koina kari no koina article 19 clause 1 sub clause b da assemble peacefully without arm adugi potu leire kanda ngasi buffer zone kari gi thamak pono tongan tongan me ama chang ba yai adu nahan khoi gi kuki gi hoji gi panbi gi opportunity tawni jaga di leibo digi moi numai kamna so entroga khoi gi 183 khoi military hospital digi rims trok matam da rims ta nga khriba mayam sing duna national highway sing akpi ra gadi potu ngasi khoi wari ba essential community sing warang godra ba tawdo thabak sing tawdo ba tawdo sing torok pa daga mitna ba haidar prajam yana su ko kan ngang su ya da ba then emergency ki provision mong da 360 wokam nung lai sing si ta seng na smaina impose ro ga lai ba state amdo ri ko ngang khana ga si jo emergency law thro di ya ponte article 19 do dai di kano da chana ba ya de na lai ne constitution muk chu ko are khoi is di chana ri re khoi ju chamam na ba pot amada dum lai re na ko na nga sai gi pot to 3 lai gani hai ba pot si hai ra ga su arum tawr ga su masi gi pot si de dum ko na chamam na lai pot ni adana khoi gi law and order maintain to da police sing da su sab chana ma khoi gi tawhum thopo tawning asu tawbu ngam da pot adum yaw aragi asomdagi instruction kari leibano aragi tawi posida mamang da leramba DGP mayam amana madugi poto amuk tawgre porma ikogi cabinet ki kenoda ikogi mamang gi DGP kenoda jo hapchang re ne koina order ma thoki dana ko sigi hek uji wari sigi mamang gi pot se ko ar suba pot mayam like boni na koina ikogi tasengna haragadi manipur si india gi kano da phibanum da ikona tingraba matung da aikoi gi piri ba constitution gi piri ba magi provision mayam safeguard mayam sings de supong phangdraba equality humanity liberty justice have posti phangdra ponam ohele posi karai de kamai tro pono har kan da ikoina phangdriba no karam kana phangane ha kan da ikoi gi narco terrorism is subsan lotion ba drug mafia cartel sing number 1 ani subra su abrogate tawba aluga ground tawdragana ground rules sing do fazana maintain tro thamba ahum subda any cookie tribe have poto madugi potsu lokthok matang ma koi ST list lokthok ba ahum subda upgrade tawba ikoi nga sai keno sing si NRC se update tawthok ko sigi matam du da ikoi ta sing na hare ga di hojiki buffer zone hojik not only for Maitais now naga su chatpa yadre
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯕꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯦꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯊꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯐꯨꯗꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤꯗꯤ ꯐꯨꯕ ꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯅ ꯐꯨꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦꯅ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 355ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗ 355ꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯤꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯣꯆꯥꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯃ ꯏꯋꯥꯠ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯠꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯄꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯔꯤꯒꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯁꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯐꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆꯤꯅꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯁꯦꯜꯐ ꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯗ ꯀꯟꯁꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ Article 355 does not give any direct power to security forces, but it gives a duty to the union government. Haiba pot se koina understand tawba yai hoji union government na madu kaidoro kadage haiba pot ne be koina hoji yengiba ngai badi maramdi kaino da actually madu da 355 na ai amuka hanjana haijaba kanda ngasagi hai ta gadi mane actually kari hai what does 355 actually says haiba matamda amuka koina smaina thengne yebako it shall be the duty of the union to protect a state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried in accordance with the provision of the constitution na adugi pot me amda puna bo honor ko matamda ngasai cobra gi pot pusala kan da haibtare commando battalion for resolution action haibo kangu ngasai yam maming laigraba ngasai specialized jungle warfare training tawri haibo kangu da special labor 2008 arrest tawgibani specifically to fight nationalism Maoist insurgency na haibo da Maoist natra nationalism natraga su koi gi northeastern state ngasi moi thanglai chi kana no authorized to be da na mukan jana kan cabinet committee on security haibo soidana pigani maramdi PM adagi defense home minister finance external affairs minister na maduda number 1 yauri number 2 the president supreme commander give from under article 53 as I jagi do ala ahum subuda ngasai gi chief of the army navy air force loin mak yawi haba pot ne ba sigi potna maram war kanda magi rule of engagement na magi every operation na magi ROE na lei gene ba ko ara so when soldier can fire targets selection extra adu choi da sumaina piraga yaw bune ba ko moi chap chap moi da pui pi bante adana military has heavier weapon than the state forces ko na kang adum u da ko adu moi gi mayam sinna ba ya na gi adu different rules ai nga sai ba afaspa gi adagi madu gi mayam mai ko na sai pi gi do aduna center na nga sai gi state ki pot da kari gi no moi na do pira idana public orders se sigi da makti yenga kan da so center can deploy cobra without needing state permission. A public order in a state is subject, but when state can handle it, Article 355, either the cobra to protect, takes to protect the constitution and sovereignty, and I smile hiding adu matungina deploy to Salapone, I smile something. Okay, sir. Yam Nigeria, Yaduga. What can now Zaro begin? I was Adam Tanglaxan. Zahuzi recently, the chief minister gave my officer Lactana, MLM Suyawi, cookie, NPG, Lactana, cookie, Scientific move high tare, terms and condition, Torakanda, quickie, may take even may take a CS sing sick lady, so what is Hanana Bagi, a portka initiative with Apam Sulay, Dukatongan Tonganba, a quickie movement, highways in Kaika, Magi, a quickie, I think, but do in pig headwork Matunga. Koi nunga laga han kip da koi kotu gi namu torok pani adai da koi tan khai da ko dan tawba 24 hour yauting da moi khomkhom da handu ke form chudum lai hai tare sida su akoi kamaina coordinate tawbra kan mayam gi koi gi tongan tongan ba prediction bidi me kanu me ama wakhan na sajin ba hai ga tra du ka koi gi reasoning hai tare me amna puthoi hai tare ni sig chap ma da ben after all ana sidai da koi gi smaina ma sig lak pa gi bari sanana ba gi room ma facilitate tarok na ba gi moi approach ko form sim lai ba chief minister ma samak na so sig po se haure koi santi lak pa gi lambi la e ma gi office ta gi haure kan thamba du ka somna klom da koi gi changsil lak pa gi
operation ki tang takhai rak pai effective or not effective hai duna koi na adu gi pot na koi gi lakatui matam si dai tare yeng ba gi pot yeng ba tare adu ga ani se kamai na koi gi tu na yeng ba ya hai tare parallel kamai tham bi ni akero ni da koi gi haiman si madana pasing thu etne ko tu gumba itl gumba ki kuki in bi gumba tori bot se ko da bone nang si ha ga na si tau ge na sina ga la ko plan ne lo ai di ko adu gi dana maram mor kan represent ro kana moi na pulap tu gi ka ju hum ga sapadi ngam dong man de par ngasi phau ro chali post ti kari gi no hai kan ma koi khulai pa la lo mayam du gi no mai berel maton da praja mayam je mon onjal tham bani na praja mayam gi punsi du pikham na ba ki bani na ta se na ma koi na hai bi sin hoi hoi na ta ba wani manung da ma koi ya da mayam lai ga ni ta se na aduna maduna maram mor kan ma di khutong cha ba lo ro kan da yam script writers sing hidden directors mayam tongan ba lalong lanjang mayam ma torokan da tongan makhal gi keno mayam ma khoi ngasi yam dramatized form man pot mayam je khoi mang la tara uri ba pot sine ana sigi pot sine maram kan da khoi chief minister gi site gi being as the head of the cabinet colleague council even expand to bongam dro ji boksul lai dana ko tawdo su mandren khalle ana sigi pot mayam sing the weather election to panjaya ke tawne taw ngam ning amoi khangdri ari general election lakado 2027 da tawdo hai ba si tawni toroi khangdri dan PR la ki bi ai zun mai nei taw gi baju ai tamangam ba pot amatna te hoji kaim te predict tawngam de that's why we call it as politics and politics to the pusala kan da ko everything is possible whether black to na red on red to na black on white on ya ba pot jaga ma khak wai na ko na mai khum se uppa ya ba politics te hai ba pot am khak lai adana khoi sum ba pot mayam sing jina ko na ma koi na sanari wari ba tai mayam de lai ba mi sing duna amuk khan gra matam da ma khoi gi pot mayam duna ya de na adana shi kari taw hai adana moina hai ba pot rung lepo hai ba ne ba adana masigi khoi gi nung atek pa samba ya de hai ba pot adugumna masai even fagar bisai no motu no mangange haiba du maina hek pok thorok pa mama pung dagi ta thorok pa tarak pung matam dagi phora la hura la ga sa ngamba aduga ta singna lut pat tor ge hingak pa mayam amasu ngasi chingi lambi singda ngasi praja gi leidi ba lak mayam sigi chakhau sana ba mayam amasu ngasi ching lambi singda mayam am leidi ba sigi manung sing sa chanba ngasai kuki hai pa mai khum du uppakan leiba kangu kulai leisala paisala ga miyam kingan khangal laga taw thawak taw mayam su dum yormoi haninga leke sumba mayam du khara jo khara duna siguma kuki haba ming thon du gi manung da chanjanna ba chingjanna ba khonara ga thamba mayam du gi potasu adum kari gumba imang da mangba thi ta hen ba hai mayam ne ko pajra bon da hai ba an brahma da main to bone yana ai lawi aduna sigi potsi peaceful settlement ama chap chaba ma hana dona peaceful atmosphere ma peaceful society mo hen gi hai tar ga de military crackdown thina to honba aruga terrorist sing da compromise to daba aruga as per law of the land punishment piba aru shoot aside order thoga khulai paramba sing khudimak eta ka pa ya bagi whether state force state central security forces or any cobra team is bitokpa aruga any adum basinaba sing do ikoni UAPA section 4 ge ground of suspicion books mai ya ne koi ngang nan gi thoki ba manipur chana ba hoge podo yauri na afas parin sati ba ma singi pose whole state chana haibina singi jaga na chana da leiba man leib sing chana hala matamda law fazana ngak na lei matamda rule of law si leire chana re haiba taragadi state to dum peaceful of state mo igani anu chin the rule of law lei rule chanai law lei haraga chu law gi mathata kanam leiti haraga chu law duna implement to ngam draba anu particularly puthopa madu function to ngam dragadi manipur se dum awa pham da tara kan ngasi chumba pot mayam ama sing ngam ni tam gi law khena ba na haraga leiri posi da haiba da natana chumba pot mayam any tropa da wahan thok leitaba aruga tasing waroshin prop ngam da poron leigani na ismai tamse okay sir thank you so much ozaki akogi closing remark ta yam phasana mutana thambire ozana so hojik la iba akogi cobra sina su tongan ba mafam singda akoi adukumba union gi situation be different way union ga meng side gi thamoi senga maoist degi di next lighting lotion me with that intention du changsin gi lotion bangam bai post lai but manipur de du gi chama na ba du gi same success to replicate to bangam duri bra si post sai da adu raga di well and good oi duni aduna akogi terrorism gi pot tam thi ba thak mam pai khalai ba chathari ba lai ba posting si masi je phajana ga si gi counter to ba matab da moi gi meeting du phudo hai kanda sincerity hai tare adu to bangam duri bra natre hai ra kanda akogi adagi mayam na panari ba ko gi proxy of am lai liars of proxy mayam am lai ri aduga akoi za lai ri basi kanogi adugumba battle ground amaka koi form tor bhai pot am khak lai ri mathang proxy mayam sina center de kai direction with sincerity koi cobra da pirak pran central security forces mayam lai se so han dagi lotion me aba area mayam lotion me wa mayam am lai ri aduna cobra gi sangsi lai ba cobra gi ma gi operation mayam am sangsi lai tongan ba combined operation state ki option dana lai ri ba security forcing mayam am sam rifles rap mayam option dana tor ba sangsi lai ba ma gi activities sing kita
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤ ꯃꯊꯟꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯇꯦꯖꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯥꯔꯕꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯟꯗꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯇꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯒꯕꯔꯅꯥꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯂꯣꯡ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯃꯊꯧ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯎ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯔꯦꯖ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯞꯍꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯗꯤꯖꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯒꯠ ꯈꯣꯠꯀꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯣ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁ ꯅꯣꯠ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯂꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯟꯗꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯃꯨꯀꯁꯣꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯅ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की अहांगबा पोस्ट अनि कौरी Educational Qualification MBA लोइबा ओइगदबनी Fresher अमसुंग Experience लेरबा मियोइसिंगना Apply तौबीबा यागनी हेना अकुपा मरोल की दमक 7005063196 नत्रगना 9366230077 दा कांटेक्ट तौबीरउ नत्रगना आइकोगी ऑफिस Sparkle Educational Service, second floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau. हक्चांग फना थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगबना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंबगी खुदोंचाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मकल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंजरी अदुना स्टेट वांगदा अमु करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु होजिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताक युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपमरोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 दा कॉल तौबिरउ Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की अहांगबा पोस्ट अनि कौरी Educational Qualification MBA लोइबा ओइगदबनी Fresher अमसुंग Experience लेरबा मियोइसिंगना Apply तौबीबा यागनी हेना अकुपा मरोल की दमक 7005063196 नत्रगना 9366230077 दा कांटेक्ट तौबीरउ नत्रगना आइकोगी ऑफिस Sparkle Educational Service, second floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau.
Northeast Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada Atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi haujagani ahum subada Behran water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamjabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Haksan Panatamgi Hairabadi, Irandam Masimakta the Leba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Makakayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Suhojiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lion Patapiyum Pamboiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Ako pamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Jel Road, Kabay Soy Impal, Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 call to Birau.